okuhaye bikoreso ebi kukurirwa bebembezi ba district ya Isingiro kandi nubo babikwasiza abari kutura n'oburema mu butongore twakakwasa mu butongore kariho ne bomba okurigera haribamwe abantu abari kutura n'oburema hamwe na n'abari kubarebera embere bireta banguhira ubwo butagira bikoreso barabona akagari kubana ibinteganisa byafa naenda kusangira ngenda hati naenda kusonga neza funyeho ebigendeso biri ayiguri yanshanju konka nishanju abutagetingire konka abutwasesingeho ninga kuzo mu makagabo tukakora assessment twasesingireho abantu 50 kuno murundi rwitu gwa kabiri kubaha district kubahereza ubuherezo ubu nabo abasigarayo bagira amasiku ngo tuje kuba twagaruka ntuguma tugakora kandi nisima kansara Ariet mbaye ngakumunyamba munonga kumpsya heli kugeri bandu baho kandi mweta kumako kandi anabinganga konka abantu baba binji bacira ebigendeso bitu mukuru w'entebe ya katana habwa Isingiro kandi oshikira mukorogo ashoborire ngo government neta musente nyingi okuronda ebitongore byo kubahuhwezo nkobo nokwe kushaba abahirwe bikoreso ebi okubikwata kurungi na nokwe haru kubiguza mwabikwatijaga okubona ekindi rubari rutaro kandi nyenda kuraganisana n'aba basigara umuka abatahikwa kugira ngo eshaha yona etarahati tuzagumizamu tushaba aba HI na nebitongore bindi nabo nimwe nibija kubakwataraho nimwe nabo bakutunga ubuyambi hona bebembezi bashabire kitongore eki na nebindi bitongore okongera kureta obuhwezo nkobo ngo abarema batakatunjire bacire binjo myanya ndijo mu district ya Isingiro saba bongero tushabo kongerwa aho kuba bari batibakwe ababenyine twabahereza ubugari na nebindi bikwate bitwabahereza kungaki binja bakwetaguya muri nabeshingiriza mutaruha. Report ya Uganda Bureau of Statistics Census report neyoreka ngo abantu miliyoni 4 bino burema hamibiri yabo kandi abinjo muri aba tibine bikoreso amakuru agagasha kwa Ruthon wamanya.